Pozdrav svima, ja sam Aleksandar Petrović i dobrodošli na kanal Polje kluba. Dosta vas nas je pitalo i zamolilo na TikToku da prikažemo neku sejalicu za kukuruzu. Pa evo, sve da vas ispoštujemo, danas ćemo prikazati jednu sejalicu za koju mislimo da je dobra. A radi se o Kuh Maxim 3 sejalici za kukuruzu. Naravno, zamolio bih vas ukoliko niste da zapratite kanal Polje kluba. Nama to puno znači, a vas to stvarno ništa neće koštati. Lajkujte ovaj video i ostavite komentar na temu ove sejalice. Šta vi mislite o njoj? Da li je neka bolja koju vi preporučujete i tako dalje. Pomozite vašim kolegama poljoprivrednicima ko će da kupi neku sejalicu da može da se odluči. I mi ćemo to znati da cenimo i nekog od vas ćemo nagraditi sa majicom sa logom Polje kluba. Znači, kako smo u svim do sada, tako i u ovom videu ćemo da vas nagradimo sa majicama Polje kluba. Zato igrajte se s nama. I da ne dužimo puno, za sve naše pratioce i prijatelje sa TikToka puštamo snimak sejalice. Hvala puno, prijatno, uživajte. Nova generacija sejalice Kuh, model Maxim 3, namenjena je za setvu kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i drugog. Tehničke karakteristike sejalice. Sejalica je nošena, vučena prema izboru korisnika. Tip rama krut i teleskopski sa hidrauličnim uvlačenjem baterija. Hidraulični sklopivi ram za sejalice većeg broja baterija. Vario Max hidraulično podešavanje baterija prilikom promjene širine zahvata iz kabine traktora. Broj baterija je 4, 6, 8, 12 i čak 18. Setva podesiva na međuredni razmak od 45 do 75 cm. Hidraulično sklopljivi markeri. Zapremnina rezervoara 52 litra. Pritisak po setvenoj bateriji je od 120 do 180 kg. Podesiva dubina setve. Sejalica pod visokim pritiskom. Diskovni otvarači sa ulagačem. Menjačka kutija. Opciono elektropogon. Za još bolju preciznost i kvalitet setve pri većim brzinama. Paralelogramsko praćenje konfiguracije terena. Dubinski točkovi prečnika 400 mm. Nagazni V točkovi standardno je 2,5 opcionalno 5 cm širine. Napravljeni od specijalne gume i plastike kao i varijante nazubljenih metalnih točkova za direktnu setvu. Setvene ploče za kukuruz, suncokret, soju uvijek idu uz sejalicu. Od dodatne opreme tu su ulagači mineralnog đubriva, ulagači insekticida, sekcija za direktnu setvu, kompjuter za parcijalno isključivanje svake setvene sekcije, kompjuter sa komplet elektronskom kontrolom, različiti vidovi elektronske kontrole setve, kao i varijante isobu sejalice koje koriste već postojeće terminale u traktoru.